Tá mé ní seachtain ó thaú sa tSlóvaic sa bhaile seo in aice leis an phríomhtheathar an Bratislav. Ach níl focail Tslóvaic is agam. Bhí mé an chun Esperanto a ólam i rinne seachtaina Somera Esperanto-Studado. Chuaigh chéad is cithir lomanon as chuig hir is fithe. Dóla mé rudaí fadíú de chultúr eile agus rin mé mar cheann lo. Bhí an teachtain éagraithe ag Lernu, suíomh gréasáin a mhúineann Esperanto ar an éasca. Tá an teanga seo idirnáisiúnta agus neodrach agus tá sí ionntach simplí a ólam. Cuireann sé malairt na gcultúr chun cinn gan claonadh eitneach. Rinneid turas sa cheantar agus haimid le imlan i bhín agus lena linne sin chuaimid go músaim an Esperanto. Imagine bhí ceartainna Esperanto agin ina rá lán crack agin. Is tapa a dairí lom Esperanto a lóirt go lífa le gach duine marsaí an teanga is éasca ar dahaní. Bhí seans mór agam ólas a chur ar chultúr nua idirnáisiúnta nach rá ólas agam air, agus bhain mé an-soltas an teachtain sin, áirc ar na rudaí a rinneid. Ciui provis fare foton de mi con normale. Ci vitre amusis ci smaoineamh? Yes, tremuta, yes. Ni ludis, ni parolis, ni babelis, tremusa. Okay. Estas aĵo afero kiu ne plaĉas al mi. Ŝi estis vere bonega. Okay. Mi tre ĝuis la semajnon. Kaj mi tamen estas feliĉa ke la aranĝo vere bone pasis kaj homoj foriras kontentaj. Kaj ni ĝuste nun jam faras planojn pri porvenontaj eventualaj aranĝoj. Bhí sé iontach ar fad. Bé mé ag freastal le go leor imartaí Esperanto as seamach.